Dobar dan, dragi moji. Evo, jučer je naslov videa bio mogao bi, ali neću, a danas bi trebao i hoću reći par riječi. Vjerujte, neće biti duže od minute, dvije. Jedan pretplatnik je komentirao, ne mogu sad stvarno, ispričavam mu se, zaboravio sam ime, odgovorio sam mu čak i na poruku i je primijetio kako je nas Hrvate uništila EU, NATO i ostale organizacije u koje smo ušli, i složio sam se sa njim i to je i moje mišljenje. Nama nema oporavka i nema nam povratka na bolje sve dok ne napustimo sve te organizacije. Znači, kao prvo moramo izići iz EU. Pod hitno bi trebalo organizirati referendum kao što su napravili Englezi i Velika Britanija. Pod drugo, trebali bi izaći iz NATO-a, jer vidimo da i tako ničemu to ne služi osim što nam uzimaju novce. A treća stvar, bi trebali i razmotriti sudjelovanje u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, jer to više nije ta organizacija kakva je nekad bila, nego to je isključivo privatna organizacija. Sad vidite, sve to lijepo izgleda, ali je li to moguće? Moguće je, jer vidimo na primjeru Islanda prije par godina kad su imali onu aferu i kad su tamo neki njihovi ribari kupovali zemljište u Španjolskoj za milijone i milijone, a ljudi nikad nisu vidjeli 100.000 eura. Šta su napravili? Jednostavno su rekli nećemo sudjelovati u toj igri, počinjemo od nule. I evo i 3 godine iza opet na onome gdje su bili prije, ali ne duguju nikome ništa i svoji su i suvereni su. Reću vam samo jednu istinu, to je najveća istina i jedina istina. Jedino ona država koja je suverena, koju niko ne naređuje, koja nije u nijednoj organizaciji, koja nema vanjski dug, pa čak i da bankrotira i krene od nule, je u boljoj poziciji nego jedna članica EU, NATO-a, Ujedinjenih naroda ili ne znam, Svjetske zdravstvene organizacije. Znači, jedino rješenje svega ovoga je samo, ne znam koliko je građana Hrvatske spremno na to, vjerovatno, pa ne više od 25-30%, možda čak i manje, krenuti od nule, odreći se nekih stvari, konformizma, početi malo teže raditi, a ne samo htjeti biti ono što nismo, jer najveći problem nas Hrvata je svi bi htjeli biti ono što nisu. Znači, rješenje je tu, tko će ga sprovesti je pitanje, da li ima spremnih uopće za takav korak, ali je čovjek bio u pravu, jer ovako samo se vrši depopulacija, odlaze nam ljudi, dolaze neke druge rase. Šta će biti za 10 godina kod nas, sam Bog zna. Hoćemo li uopće postojati ko suverena zemlja? Mislim, mi sad nismo suvereni, mi se vodimo ko suverena zemlja, ali mi nemamo ni s od suvereniteta već dugo godina. I kažem, rješenje svih ovih problema je u tome da se kao prvo napravi referendum o izlasku u EU, izlasku iz NATO-a i svi tih organizacija koje nama samo štete. Kažem, oni će nas, vjerovatno, oni bi nas nakon tih svih odluka, je kad bi mi uspjeli u tome, oni bi nas vjerovatno blokirali i izolirali, ali to je cijena slobode. Sloboda ne dolazi samo pričom i ne dolazi samo piskaranjem po društvenim mrežama. Za slobodu se treba izboriti, za slobodu treba izginuti. Ali onda je ne prodati, kao što smo je mi prodali već prije nego što smo izginuli 90-ih. Evo, toliko, dragi moji, razmislite o ovome i volio bi čuti vaš komentar na ovo, jer smatram da sam totalno u pravu. Da su nam sve te organizacije teški uteg i da nas sve te organizacije guraju prema dnu i prema izumiranju. Ugodan dan vam želim, hvala lijepa, doviđenja.